Di Cebu, regalo de po ding Agustinong Pari, king katamong parokya, anya gampanan tayo po ngini in right of enthronement. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. By his passion and death, Christ is indeed our Redeemer. Let all tribes, peoples, and nations serve him. May his kingdom of justice, peace, and love be always with you. Let us pray. Almighty and eternal God, you break the power of evil and make all things new in your Son, Jesus Christ, the King of the universe. May all in heaven and on earth acclaim your glory and praise you forever. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "When the Son of Man comes as King, and all the angels with him, he will sit on his royal throne, and all the earth's people will gather before him. Then he will divide them into two groups, just as a shepherd separates the sheep from goats. He will put the sheep at his right and the goats at his left. And the king will say to the people on his right, 'You who are blessed by my Father, come and receive the kingdom which has been prepared for you since the creation of the world.'" The Gospel of the Lord. Let us kneel for the act of consecration. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. Let us pray. O Lord Jesus Christ, you have chosen your infancy, known to us people in this image of Señor Santo Niño, to introduce the faith to our nations. Since this statue arrived at our shores, you have reigned in our land and in our hearts.
Señor Santo Niño, you have become the symbol of our belief and the source of our inspiration. Your image we have kept in our houses and venerated in our churches. Your crown has been our protection, and your scepter has guided us through political storms and social upheavals. Your mantle has been our protection, and the gesture of your hand has brought consolation to our troubled hearts. Señor Santo Niño, you have been proclaimed patron of the Philippines and commander-in-chief of all of its armies. But your kingdom is not of this world, and your armies are but the faithful of our nation, the young and the old, the healthy and the sick, the rich and the poor, united by the same faith and called to be part of your kingdom in heaven. Your childhood, O Lord, proclaimed in this image, has attracted our people in a special way, because we feel more confident to win your favors when we pour out our anxieties and misfortunes, our joys and sorrows. Your smiling countenance is an assurance of forgiveness to the sinner and of approval to the virtuous. Rule over our land with its many islands and our people with their many cultures. Make us a nation according to your will. Inspire our civil authorities to bring us into the well-being of a just society. Watch over our bishops and priests and make them faithful servants of your people. Protect us from the evils of war and social injustice. Keep our families united with the common bands of faith and love. We proclaim you today the special protector and king of our families and of this parish and town. In the presence of the faithful gathered here and presided over by civil and ecclesiastical authorities, we offer you, our King, a throne in our homes and in the sanctuaries of our hearts. Sige po. Harap daw. Matama na po kasi hindi kakita ulit. Lord, we praise thy name.
have a king to whom we willingly submit ourselves. We know his orders, the 10 Commandments. We know his special commandment, love one another as I have loved you. The way to pay homage is familiar to us, the sacrifice of the Mass and the reception of the sacraments. His officers and representatives before the people are the bishops and the priests. Our family, our parish, and our town are part of his kingdom, and so we must make them strongholds of faith, gardens of peace, and centers of love. The Lord be with you. Bow down for the blessing. May Señor Santo Niño guide and bless our country with the abundance of his grace. May he guide our leaders on the path to justice and peace. May he bless our church and her endeavors. May he inspire our youth and protect our children. May he bind us to one another with his love. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Go in peace and practice your faith, mindful that a good Christian makes a better citizen. Sige po, maganda na po tayo para sa ating banal na misa. Kaya kayungan, kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po ding bumunlag Soliman family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Violeta Alas de Malanta. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Benancio Biray, Reverend Father Jobert Villacorte, Sherlyn Rose Sagum, Hazel Lagason Sarmiento. Special intention, Dietz and Ita David and family, Engineer Jesus Funsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba, Monet Gutierrez. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Father Sotero Yutuk, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Raymunda Mateo, Rolando Velasco, Natividad Perez, Ranilo Deirit, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Aida Ocampo, Alaysa Rain Tulio, at Lamberto Mariano. Para kingalananggang kapainawon ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Zenon, Crisanta, Merly, Candido, Arnan, Diosdado, Olivia, Arcadia, Father Jason, Father Lorenzo, Monsignor Antonio, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kaniting Aldo, ing balayan ng Diyos, kitiking parokya ng Santa Monica, mitutulaya king mong kapurian at kapasalamatan king Diyos ning lubos atula. Uling pepalto yung pasibayong metong apari, busal tamo. Inaus ni at pinili ning maging pari no, ing kaparadtamong Reverendo Padre Albert Benedict Bumunlag Soliman, OSA, ni Barangay San Antonio. Linanyane king banal alaru at inordin king ning lubos kagalang-galang Jose Palma, Didi, Arsobispo ni Cebu, kanitang kalabing metong ning Mayo, adwang pulot libong adwang apat, king Basilica Minore, ning Santinio de Cebu, Cebu City. Ngini pagmasusyane ing kayang Misa de Gracia,
O ing misa ning kapasalamatan kin Dios, uling pasibayo pigkalaman na katamong bayong pari, busal ning kikatang parokya at ning balen.
King lagyunan ning Ipa at ning Anak at ning Espiritu Santo.
Ginoo manatili kayo. Kaluguran kong kapatad, kang Kristo Jesus, abayan niyo ko pong munye kapasalamat king Diyos, para king grasya ning biye, king grasya ning familia, king grasya ning kekatang kasalpantayanan, grasya ning kekatang parokya, at lalo na, king grasyang ning awos bansumuyo king Diyos. It is only right that we celebrate the gift of the priesthood together as a family, as children of God, as a family of God. For just as St. John Mary Vianney says, the priest is not a priest for himself, he's a priest for others. And along with this thanksgiving, it is our prayer that we who have been ordained as ministers of the church, as ministers of God, may become faithful shepherds after the heart of Jesus, the eternal high priest. Sisyan tamo ngayon rin kasalanan tamo, banta maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tito, at kaya kayo kapatad, huling may kasala akong bina, kingisip, amano at dapat, at niyaliwang kakulangan. Yunitay, panikapu ko ka Santa Maria, kapilan man Virhen, karing sablang anghel ng Pos Santos, at kaya kayo kapatad, iimpanala. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katamu sana, king bie alananga. Ginu, pakalulwan mo kami, pakalulwan mo kami. Ginu, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ginu, pakaluluwan mo kami, pakaluluwan mo kami. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Aking iyato kapayaman ka rin tao, kayang kaluguran. Ginoong Diyos sa ining banwa, mayupayang Diyos sa tipan. Sa sambanda ka, pasalamatan na ka. Upuriang da ka, paulinig ka, kang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
makalukluking wananing ipa. Tanggapan mo'y panalangin ko. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Muling ikang bukuding banal, ikang bukuding Ginoo, ikang bukuding kakatas-katasan, Jesucristo. Kaguming Espiritu, banal kinigaya ng Diyos, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay pa, ingbugtong ay anak mo, akilala sana ang timong Diyos, agyang busal ning kalukan ning pangatao na, at samban miyan timong ginuming lubos mayupaya, lipat ning kainan ning kamusmusan na. At ularan miya sana, kambening aligaganing metong amusmus, at pangaintuliran mo kami sanang tanggap, kingablas sa pengako mo karing mapakumbaba. Iti adwan mi kekaw Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, amabibiyet magari kambe mo, king kameto nga ning Espiritu Santo, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Inyang miras na kay Roma, mi payintulutan niya Pablo, ami bale-bale, kaya bening metong asundalos, agugwardya keya. Kalabas ning atlungaldo, minaus yang pulong Pablo, karing leader daring Hudyo karin. Inyang ikwara ng mitipon, nga nang migsalita karela. Kapatad, bistaman alakong depatan, nanuman laban karing kaya katamong kalahi, o labag karing kaugalyan, aama natamo, karing kaya katamong pipumpunan, pepasukol dako karin Jerusalem, at inintriga dako karing Romano. Pengot nandako, at buriran akong ibulos, uling alalang akit, kaku ang mga intulid, sentensyang kamatayan. Dapat anyang titulan daring Hudyo iti, may pilit kong minapila king emperador. Bistaman ala kong asabi na numan laban karing sarili kong kabalen, yaning sangkan, bakit inawad kong akit da kayo, at akasabi. Uling ako, makagapos ko karing tanika lang deni, alang-alang keya, apanayan ning balen Israel. Kilub ning adwang banwa, menuk na nga niya Pablo, king meto nga bale aupahan na. Karinoting gap, ding sablang bisang makikit keya. Hayagan at alang kang lapyang menaral, tungkol king pamagari ning Diyos, at tinuruya tungkol king Hesukristong Ginoo.
ing amano ning Ginoo. Karing makatuliran, pakit me ing lupa mo, o Ginoo. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Ginoo. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Ginoo. Ing Ginoo at suya king banal a templo na, ing trono na at sukarin banwa. Mata na king yato makalawela, manyalugsog king meto ketawan, ing pamaglalawe na. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Ginoo. Ding banal at ding makasalanan, pareho na lang susurian. Dapot kasaman nala, ring maburing darapat katampalasanan. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Ginoo. Ing Ginoo matulid ya at malugod king katuliran. Inya karing tawong makatuliran, pakit ne ing keyang lupa. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Ginoo. Karing makatuliran, bakit me ing lupa mo, o Itubod keke kayong espiritu ning katutuan, nga naning Ginoo. Iyaing sumahop ke kayo, ba naintindihan yung sablang katutuan. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpang kang sanwan.
Kabang tutukyan ng Pedro Jesus, melikidia at ikit ne king kagulutan na ingalagad, apakamala ng Jesus. Itang sinigi king salo ng Jesus, inyang magapunan la at kinutang keya. Ginunino ing magtaksil keka, inyang ikit ng Pedro, kitang na kang Jesus, ginu, nano ing mapalyari king taong ini. Pekibat ng Jesus, nung burian kong miya ang gaking pamagbalik ko, nano ke kaita, ika, tuki ka kanako. Inya mikala ting balita karing kapatad, king iting alagad, eya mete, eya mate. Dapot na sinabing Jesus, king eya mate, nune sinabi na, nung burian kong miya ang gaking pamagbalik ko, nano ke kaita. Iti yung alagad apatuto tungkol kareting bagi, at yan naman ing sinulat kareti, at balumi king tutu ing kayang sasabihan. At atin pang dakal mayayaliwang bagi at depata ng Jesus, nung isulat ngan, babalakan ko king ding librong misulat, elami pagyu agya king mabilog ayato. Kapatading mayap abalita ning Ginoo. Lukluk tamo po sa guli para king kay katamong homilya. Good morning to all of us. At karen pong bisita tamong paring Agustino at Profess Brothers, may buntag kaninyong tanan. So, may itong kupong kapampangan, obviously. Intuto na po nita, ing dapat mag-umilya ngining kaurasan na iti, ita pong mig-recruit kang among Ben. Pero kasabi ang palad po, may yango nebye, Father JP. So, iabetaya naman po kung kay katamo panalangin, kabang pag-celebran tayo, imumunang misa pasalamat ng apong Ben. Metong amagrasyang abak at aldo kay katamungan po, misa de gracia, ausan tayo, misa de gracia at misang pasalamat. Pasalamat kamo, king maragulag garasang binye ni nga pong Ginoo, king balayan na king persona ning meto nga pari, ning Diyos amayupaya. So ita po ing maragul a pagpasalamat tamo ngening aldo iti, meto nga maragul ag grasya. So isto pong magmisa tamo, misang pasalamat or misa de grasya, babalikid tamo po king meging babalikdan tayo ing maulagang kepalyarian o delana ning metong magselebrar. King bi, lalo na king metong apari, metong apamaglakbe kambena ning lugud at pamanantabe ning mayupaya, at ding sa belang meging karake, king meging bunga na yapin ing pagmasusyan tamo, ngening aldoiti. Obviously po, iyamong Ben, may yawos yan may yawos siya, ating yawos, may yawos siya, ating yawos, ating minawos, at may kibat ya, king metong ayawos kaya. So, impong pakibat at mong tapat, uling tinuki ang tune, king minawos kaya. Ito po yung pasalamatan tamo at tatanggalan tamo bilang maragul agrasya. Ning kay po king metong sitwasyon king kaya katamong biye, atin tutuki, pero atin muring tuki-tuki mo. Tuto itang pamanukidan metong po ating kaming kayabe minsan. Anya pong may gumpisa itang ausandang aparisyon king Norte. So Marian devotee po itang abemi. Bintaya ka rin, king Ilocos po yata ita. So akit no rin tao, dakala rin tao, lalakad la. Tinukiya ka rin tao. Ita palang din taong lalakad, mo papunta kitang bundok, anong no ka rin may ulat itang aparisyon, nungul ni, pabalik na la king poblasyon. So makanyan mo naman po king kikatamong biye, minsan nung etalabalo,
nung itaya balo intutukyan tamo, ang gamo kitang tuki-tuki kamo. Kamiras kitang paintungulan mo, dapat aliwandalan inke kang karasnan or inke kang tukyan. Anya, dapat po, impaintungulan inke katampang manuki, balo tayo. Iti malyaring magganap, nung biyasa kang makiramdam, masalese, kitang awos, at dindam mo. Upo ta naman, naluwahin dindam mo ne, nyapin maliya naman itang kekantikyan. So, impong pamamakibat king awos, awasan tayang akol, ing bukasyon na ning meto nga tao, it's a call to faith, a call to love, and a call to service. So, nanuman po ingawos kembieta mo at luyang bagay. A call, awsa na katamo, para king kasalpantayanan, awsa na katamo, para lugod king Diyos at king kaparan tao, at yung pangatlo, nung lulugod ka, awsa na ka namang sumuyo king kekang kaparan tao at king Diyos tamo. Kalupa naman po, nung lawentala ring istorya king Biblia, dakal pong awsandang vocation stories or a story of a calling. Akit tayo karang mayayaluang propeta. Akit tayo naman kembiyena ng Birhen Maria. At especially, akit tayo karing maging disipulos ng kikatamong apong Ginong Yesu Kristo. So, dakal a sitwasyon na mayayawos at tinggap day tangawos karela niya tinukila king imbitasyon ng kikatamong apong Ginoo. Nung tutukyan nyo po ring pamamasa king misa napon, Biyernes, ing pamamasa king kikatamong ebanghelyo, nung tatandanan niya po, it's all about the threefold question kang Pedro, kukit na ning apong Ginoo, Simon, anak ng Juana, na kaluguran mo ko, may git karene, huwag Ginoo, balo mo, king kaluguran da ka, nga nang may kibat Pedro. Makatatlong beses kukut na ning apong Ginoo, kukut na ning Jesus Pedro, Simon Pedro, at pare-pareho yan naman ing kayang meging sagot, ing kayang meging pakibat, ana Ginoo, balo mo, kaluguran da ka. And bawat sagot na, di na ning utos, pakanan mo rin ka kung karnero, pakanan mo rin ka kung biserong tupa, kadwa, ingatan mo ring tupa ko, at king katlo, pakanan mo ring tupa ko, at kaybat ng confirm Jesus, itang sagot ng Pedro, karin na pa sinabi, tuki ka kanako, tuki ka kanako. Uling verify na ng apong Ginoo, verify ng Jesus, na talagang desidido'y Pedro, tuki kaya, at karin na pa sinabi, itang kayang pamanagkat, tuki ka kanako, At baluta mo, tinukiya, Pedro, hanggang king kamatayan, king pamanyuyo na kang apong Ginoo. So itang may katatlong beses apamangutang kang Pedro, buri ng sabihan, namo paisip na kang Pedro, at kenamo pong English din. It's not only awareness of the call and his decision to follow Jesus on the part of Peter, but essentially to inculcate in his consciousness the consequence of one's commitment to follow the Lord. Kaya anyang confirm ng Jesus, karina pa sinabi, tuki kakanako, ulimbalo na tapat at tune ing pamanyagot ng Pedro, king imbitasyon na ning apong Ginoo. Nung dindam tayong masalese ing pamamasa king ebanghelyo ngeni, Pedro naman, papansinan itang the other disciple, the beloved disciple of the Lord. Peter is directed, imburi ng sabihan ng Ebanghelyo pamamasa, Jesus, through the gospel reading, Peter is to direct
is directed to pay attention. Mag-focus ka, Jesus kang Pedro, mag-focus ka in sarili mong sagot, in sarili mong pamanuki, iyang focus mo, iyang attention. Pay attention to your yes, to your commitment. Aluwa, emo pakilaman din aluwa. Inke kang sagot, iyang tuparan mo, mag-focus ka, pay attention. So that is the meaning of the gospel reading today. Jesus is trying to guide Peter to focus on his commitment that he had manifested to follow the way of the Lord. My dear friends, tiro ng Pedro ingalagad apakamala ng Jesus at nga nang sinabi, ginunano ing mapalyar king tao ini. Pikibat ng Jesus, nung burian kong meya, ang gaking pamagbalik ko, nano ke kaita, ika, tuki ka kanako. So, payasalana ng Jesus kang Pedro, sinagot ka, magdesisyon kang tuki, ini ingke kang focus in attention mo, at yung ingke kang pamanuki, mo pakialaman detang ngaliwang disipulos, bisan tuki kanako, nune, panindigan mo, talakaran mo, itang sinabi mong, keng pamanuki kanako. Makanyan mo naman, itang nung ikwana ng nga pong Ginoo or ikwana ng Jesus, itang commitment na ning meto nga tao karine pasabyanan tuki ka kanako. So, baluta mo, iyamong ben, tinukiya ketang imbitasyon na ning nga pong Ginoo. Big focus siya, ketang imbitasyon na ning nga pong Ginoo, nyapin miras keng okasyon na iti, na babiyang maragul apasalamat at kikilalanan tamo itang maragulag grasya binyena na nga pong Ginoo. Sasabihan tamo keng English, God's way is the best way. God's time is always the perfect time. Balo ko po na iyamong ben, big-apply aking Archdiocesan Seminary, pero ating sangkan, obat iya may tanggap, ne? Ako po, may gumpisa ako naman ka rin, Aduang Banwa. Pero kay ba't ning Aduang Banwa, linipat ko ka rin Agustino. So, makanyan, iyamong ben, may tanggap, nanong sangkan, iyapong ginuyang mikibalo, ne? Kapamilya tan daretang desisyon daring paring mig-interview siguro kayo or may ngutang kayo. Pero, lalawin tamo atin niyang plano in Diyos. So, among Ben desired to be a diocesan priest, but God has another plan, but with a slight twist. Maging pari ya, pero paring Agustino ya. Makanyang mo naman, tinupad siya ketang kayang pangako at commitment, ketang ngawas abinyena, ketang pakibat abinyena, na maging tapat niya at tune, disipulo at pari na ning kekatamong apong Ginoo. Kempong Ebanghelyo ng San Juan, chapter 15, versikulo 16, sasabihan na, mukupipanam po ni nga pong Ginoo, alwa ikang mamili ka na ko, nune, akong mamili ke ka. At nebukasanting ketang metong nga version itang translation na, I have appointed you or I have ordained you. Pinili na ka ni nga pong Ginoo. Among Ben, pinili na ka ni nga pong Ginoo. Diocesan priest, doon meto nga paring Agustino. So, ing pamamili na ni nga pong Ginoo kaya katamo, nanong pahin tunggulan na, nanong panayan na ni nga pong Ginoo, that we may bear fruit. Mamunga ka, anak. Mamunga ka. Pinili da ka para kang metong bukasyon na ini, mamunga ka. At ing bunga mo will remain. Manatiliya ing kang bunga. I-dissect tayo pong bagya. Itang sinabi ko, mumuna po ing initiative kay nga pong Ginoo, iya pong minawas kay katamo. Alawa, itamong linapit kaya. Nune, inawas na katamo. So, God has loved us first. Kadwa, atin niyang panayan abunga, king katamong sagot, king katamong pakibat kayo, nano po itang maging bunga na, that you may bear fruit. Sasabihan na pong San Agustin, itang
To bear fruit is to love one another. Anang San Agustin. Baka kung mamunga, mayakit yung pamamunga mo, yung pamamunga ng metong nga taong tinuki, kaya imbitasyon nga pong Ginoo, nung ating pamikakalugod, kaya balang metong. In other words, St. Augustine would use the term charity. Charity, anang San Agustin, iyang bunga, ing lugod, iyang bunga naning pamanuki, king katamong apong Ginoo. Ikakabud mamunga, sasabihan na dapat manatili ya ing kang bunga. So, para manatili ya ing kang bunga at panikang mamunga king lugod, dapat manatili kang makatayid king Ginoo. So, baluta mo ne, inganak malati, istong tatayid ya kang indana at may walay ya, malililila. Makanyan mo naman po, kembeta mo, istong nakatatayid kay nga pong Ginoo, aliwanay yung tutukyan mo, posibleng aliwanay yung dalan, tikyan mo, at malili ka, at baluta mo ing bunga, na ning meto nga tao, or meto nga dapat ay tatayid king apong Ginoo. So, niya pinausa nga San Agustin na lugod ka pa. Kay ba't mong linugod, daptan mo nung nanong pagnasan mo. Ing meto nga taong lulugod, agawang marok, ne? Istong lulugod ka king kapara mong tao, lulugod ka king kang pamilya, lulugod ka king apon Diyos, gawa kang mayap. Nya sasabihan ng San Agustin, lugod ka. At kay ba't nanita, gawan mo nung nanoy pagnasan mo. Siyempre, yung pagnasan mo, makakayap king kang kaparang tao, uling lulugod ka. At baluta mo, in Diyos lugod dia, at ing lugod manibat king apong Ginoo. So, nung manatili tamong tatayid king apong Ginoo, dapat focus, pay attention. So, kaya po among Ben, importante, yung pangadi, king katamong biye. Istong panikang mga di, in kang concentration, in focus mo kay nga pong Ginoo. So bakang malili, nyapin panikang makipagkwento kay nga pong Ginoo, kambe naning pangadi. So prayer is the key among Ben. Roadmap to be reminded of your direction, of your commitment and God's purpose for you. Uling kem pangadi, etamong po kabud magkwento makipagsalita kay nga pong Ginoo, makiramdam ka. Intaong biyasang makiramdam, may kakalinawagan niya kay isipan, so balo na nung nanoing gawa na, at balo na nanuing adwa na ning apong Ginoo kaya. So, pamangadi, pamakiramdam, at ini, di na nakatamong focus para maging attentive kamo kay ngaos na ning Ginoo at king mission abinye nakikatamo ning apong Ginoo. Kalupan na mo ning pamamasa king ebanghelyo ngayong aldoyti, iyang babiye ng lesson ng Jesus kang Pedro, stay focused on your commitment, stay focused, be attentive to your yes, to your commitment, and to your mission. That is a call to faith, a call to love, and a call to serve. So, nung makananong yung lugod ng Diyos, pepakit na kapamilata ng pamagagdahon, king kayang buktong anak, makanyan mo naman po, pamagdahon, king kakatamong kaligtasan, ing pakibat na ning meto nga tao, pamagdahon niya naman, king kaburyana, ning apong Ginoo. So may kibat siya mong Ben. So pakibat king banalayawos metong yang pamagdahon king kayang sarili bilang metong apari. So maging paralan niya ban misundu itang pamagdake na ning apong Ginoo king kayang grasya, lugod at pakalulo karing tao, karing balayanan nin Dios at karing sablang memalen. Pasibayo po ngining milabas sa Parmingo, nung tutukin nyo rin pamamasa. Yung munang pamamasa kang sa San Pablo,
kukwento na itang maging karanasan ng San Pablo. Nung nuka rin, he was put into a trial for an accusation or an offense that he was not guilty of. Alang katutuan, ing babieda, ing yugsedang kaso kang San Pablo. Pero bistaman alang katutuan, ing babiedang accusation kayo, herapana San Pablo. Not to defend himself, but to give witness to the truth about our Lord Jesus. So tinggap na itang trial minarapya karing mayayaliwang otoridad nun ali para defend na yung sarili na, para patunayan ng alayang kasalanan. Nun bangkanita ipakit na itang katutuan na meteya in kay katamong Ginoong Yesu Kristo para kay katamo kasalpantayanan at kay katamong kaligtasan. Ita po inggewa ng San Pablo to give witness to his Lord and Master, our Lord Jesus Christ, the truth about the kingdom of God, not to defend himself. So makanyan din po among Ben. You are called to give witness to the truth of the gospel. You are called to become an instrument of God's love and mercy. Maging instrumento ka ning apong Ginoo bang patuloy ng ipakit at paramdam ing kayang lugod, kapatawaran at pamanantabi kay katamo lalo na king kayang balayan. So this is our mission. Whether pari ka, or talasawa, or maestro, or meto kang talag pagobra, makanya niya po ing mission tamo. Maging instrumento na katamo ning lugod at pamamatawad ning kaya katamong apong Ginoo. Pero balo tamo po, king mission, mo pa ni masalese, ing lakad ning kaya katamong pamanupad, king kaya katamong mission, aw sandang atinmuring discomfort, inconvenience, kitang pamanyagot mo, king pamamakibat mo, king ngawas ni nga pong Ginoo, king kayang mission, ating discomfort, ating inconvenience. Nya nung pantunan mo po itang comfort and convenience, king kayang pamanupad, king ngawas mo, king nga pong Ginoo, iya po panay makanyan, ing kikatamong karanasan, atin mo namang discomfort. That is why in going to the missions, expect, anticipate na dumalang ka namang kasakitan at gawa kang sakripisyo para kang awos at pamamakibat king awos na ning apong Ginoo. Kalumpat naman na mong Pedro king katatawlian in making sakripisyo na he had to die the same crucifixion that the Lord, his Lord, our Lord and Master, Jesus Christ, had in his lifetime. So, nung atin pong discomfort, ating inconvenience, ating sakripisyo, adwaning kay katamong mission at pamanuki keng ahos na nga pong Ginoo, atin tanamang konsolasyon, atin tamong kayantabi, ing balayan na ng Diyos, ing kaya kang pamilya, din kaya kang kakaluguran, ing komunidad. So, Father Ben, remember you have a community, the Augustinian community, that would accompany you, that would journey with you. So, at peka maulaga, at peka santungan mo, alang aliwa, nuni ing minawis keka, at tikyan mo. So manatili kang makatayid king apong Ginoo, uling sasabihan na abide in me, remain in me, katatabili, potang malakwan ka, o mekad manakbag ka pa, mo kakalingwan, tatayid ken gamat ning Ginoo, bakang malili king daralanan mo. Salamat Ginoo, king paring inawas mo, salamat among Ben, king tinuki ka, king Maya Papastol, salamat king parokya ng Santa Monica, king pamanunubog Yukea,
at kambening kayang pamilya Soliman, kimpong pamagdawan niyo po, kangamong ben para maging instrumento nining mayap mano ning be at lugod. So iti po ing maragul pasalamatan tamo uling maragul ag grasya imbinyena ni nga pong ginuki katamo kim pamilya, kim komunidad, kim parokya, kim balayan at karing Agustino. So dakal pong salamat at palakpakan tayo po at iyamong ben antabayan antaya naman po among ben uling maragul pong kapag subukan mo rin ingarapana pero kambena nita you are assured among ben at tingkang kayantabi umuna din komunidad at pamilya at kakaluguran pero most of all iminaus keka manatili kang tatayid kaya at makiramdam king kayang utos. Amen. Kinguli ng Heso Kristo ang ginutamo, tinggap tamo ing maglapo grasya ng Diyos at mipagkalaman tamong pangapabanalan. Manalangin tamo ba ng Diyos, lalo nang itugtuging grasya na kekatamo, nga taong mga gadi, ginukapnuan mo kami king grasya mo. Para king tune iglesia ning Diyos, keti king yatu, ban gamitan na ing kayang upaya, ban manaral at magpalaganap king maya pabalita, uling iyamu kabud ing iglesia at telakad ning ginu, babo ning batu, kabang gaganakan tala ring amano ning ginu, manalangin tamo king ginu. Para karing sablang taong tapat king Diyos, para karing kekatamong Arsobispo i Florentino, ding sablang obispo, pari at diakono, para karing sablang makatagulaling king kasuywan king Diyos, king Santa Iglesia, manatili lasanang masigasig king pamaniyuyuro, karing sabla, king miyayaliwang aspeto ning bie, lalo na ing pamag-ayin, ganap a sakripisyo, king Ibpa, manalangin tamo, king Ginu. Para karing mayupaya at ating kayupayan, king gobyerno, manano na sanang agamit do ing karelang upaya, ban sumawop, lumingap at sumuyo, karing karelang sasakupan, manalangin tamo, king Ginu. Para kekatangan, ding pagkatiwala ng grasya kekatamo ning apong Ginu, panawon at oras, talento at kagiwan, kayatiman at pibandyan, gamitan talasanang masalese, emu para karing sarili at pamilya tamo, nune mo naman para king ikasaplala ring aliwa, lalo na ring pekamalating dili, karing kapatad tamo, manalangin tamo, king Ginu. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Kapnuan mo kaming grasya, o Ginu, nung makanano meng kipnuan ing nuan a Virhen Maria, inyang mibait yabusa tamo ing kekang bugtong ayanak. Ikami sanang mikakapnuan king grasya mo, kapnuan mila naman ding kapatad mi, karing grasyang tinggap mi. Ikaming bebendisyon mo, maging bendisyon kami sana karing aliwa. Ikami mo naman sana maging pakibat karing panalangin da.
itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingamat mi daralami ainin kete sarili baboninata ingeni abanalan Parang panina, bangis nawami, parang isipan at taptan, parang kaburian at kapagnasan, parang lugod at pakaman. Kingamat mi daralami, ainin kete sarili, aboning altar ingemi, abanalan mo sa tuwani. Alam inape maniyang pangmi, ating kaunat mawasmi. Gawan ulang ahiling anak mo, at pagkabien aming taon. Hingamat mi daralami, ainin kete sarili, aboning altar ingemi, abanalan mo sa tuwani. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uling king kang kayapan, tinggap miyaing tinape, yampang mi ka, tinapeng bunga ning gabu. Puri ang Diyos kapilanman, uwing kayang kayaman. Ibekala kayari ay matamu, hindi katang sablang dapatan kapag nasan. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uling king kang kayapan, tinggap miya itingala, kayampang mi ka, ala kibat karing ubas. Puri ang Diyos kapilanman, uling kayang kayapan. Ibekala kayaning ailing damatamu, hindi katang sablang dapatan kapag nasan. Ipuri ay
betala kaya ingay din ka matamu din katang sablang dapat at kapag nasani betala kaya. Manalangin kayo kapatad, baning kakot kay kayong daon, matanggap ya arapan ning Diyos, ipang mayupayang tutu. O Diyos ay pami, kambeda ring puso ming mangat mong tula, at ning mabiyeming kasalpantayanan, pagmasusyan milaking aldoy ti, ring misteryo ning banal ng kayanakan ning anak mo, ameging kalupa mi. Iting sakripisyo agagampanan mi, bilang karampatan akapanyamban keka. Lubos na kami sanang ilapit keka, ingkalam ning pamisan metong at kapayapan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu manatiliya ke kayo. At kekan di muri, Iyat na yoring puso yu. makayat na nuking ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat-dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan apon pasalamatan da ka, kapilan man at ampon no karin man o ginubanalay pa, Diyos sa malugod ampon magana ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King pamagmasusi mi kaniting banal na misteryo, paniwalan mi king pepakilala na ing mayayakit ta kadiosan, inyang kim kumana ing mayayakit ming pangatao. Antimurin yaim amibait bayo pa king sablang panahon, migmula yang pepasakop king mismong panahon. Banking pangatao na isubli na king genapan ing sablang melalang, at ausan neng magbalik lalam ning pamagari mo, ing taong dinayo na ke kaking kasalanan, inyang eni, kambering sablang anghel, pupurian ang pasalamatan da ka, king mayubong pamagmasusi, ngamingan pupurit kakanta. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus,
manalo ipa, ikang panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo. Man para ke kami, malyari ang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayamidaon ko sang loob king pamaylas at kamatayan. Kinwaneng tinape at pepasalamat yake ka. Pirasune at binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Tanggapan ye iti ko nganat kananye, iti aing kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaneng kalis, pasibay ang pepasalamat ke ka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan ye iti ko ngan minum ko kaniti, iti aing kalis ning kanakong daya, daya ning bayu at talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan ye iti king pamigagana ka kanaku. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, i Cristo sinubia, Inyang eni gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubdi ng mebya ning anak mo. Daraon miyake ka iting tinapin ning biye at ing kadis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka, ing pepadarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ki kami ngan sanang misulusulo, king katawan at dayan ng Kristo. Tipunan na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban miganap yung ilugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at i Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming papainawan at maninayang sublig mi, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biyalananga, bangkayabe ng Maria, ing Birhen Indunin Diyos, kambe ng San Jose, ing malugod ng esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, lalo na di Santa Monica, San Agustin at San Antonio, at tinupad king malmong kaburian. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, ipangmayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan,
manggaman king alanangga. Analangin tamong ening kimip nung kapanaligan at lugod kingip pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni, ban king kasaupan ning kekang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo ke kaming talapangabus. Uling kekain kayayan at di kayupayan at igigayang hanggaman king O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, unalawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia. At pamayapan may ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alananga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Ipakita ni mikakametong tamu king kapayapan. Cordero ni Diyos, amilan ako, ingkasalanan niya
Nyo, ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayayaos king apunan ning kordero. Kinuha kong matampang tanggap keka, dapat kasming amano mo, kumayap na ako. Kabaning bieku,
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting Eucharistia, inulo mo ing danup ni. Kambening anak mong mibaiting Berhen Maria, pagdulapan mi sanang tuparan kapilan man ning malmong kaburian, layon mi sanang atalos king ikayong pamatulan mi, kabang susulyong kami king edad, king kabyasnan ng ponggrasya, iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Rome, wala po ata yung kakong kodigo. O hindi pala. Ay ta. Retouch ta pong bagya kasi mapawas. Okay. So mga ilang araw ho, bago kami inordinahang pari, meron kami din ginawa na photoshoot, pre-ordination na photoshoot doon sa Basilica. And after ng pictorial, nakiupo nun yung paring in charge sa mass media para sa mga video interviews na siyang gagamitin din para sa highlights video na ipinalabas nilang Basilica hours after the ordination. At sa pagkahaba-haba ng interview na yon sa amin, tumatak sa akin yung kinuha nilang statement mula sa aking panayam na siyang pang inilapat sa unang bahagi pa ng video. Everything is a result of grace.
And indeed, with all those years of searching and discerning, and sometimes moments of crying, kahit di halata, my seniors in the priesthood and I can assert that everything that led to ordination is a result of grace. Ito na sinabi ni Among Arnel kanina, I would not have decided to become a priest had not God inspired me with the example of people whom I have lived with and encountered. And I also had my plans when discerning priesthood. But in the end, it was the Lord who guided me not only to the priesthood, but also to this brotherhood of also whom I can also call spiritual sons of Saint Monica, the Augustinian family. And realizing that, I cannot but echo the words of the psalmist, give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. And after 10 years of formation and almost 9 months of active ministry in Saguday, Quirino, the Lord was pleased to grant this unworthy servant of His even more responsibilities for ministry. And responsibilities that will be sometimes hard to carry, but will be fruitful and meaningful nonetheless. All that has been, all that is now, and all that will be can only happen because of God's grace at work in our lives. Inya tutupin, malyari tapong, kulisak, king kapurian, salamat, King Dios. King Dios. With that same voice of thanksgiving, we also continue to ask the Lord for the grace to see us through with what He wills for each of us. And as we move forward, it is also good to acknowledge those who have been part of this journey. Okay. Prepare mga panyo. Umuna, pasalamat ko po karing kakong pengari. Of course, very proud and very supportive of this decision since day one. Yan, makapiblas na pong makanini, oh. O yan, kikyak na yung indo kong malugod. O yan po ka na magaga na kama. Mayalilan yan po ta, king stress ng reception. Pero what I could say for you both is, I am very grateful to have become your son. The same karing kapatid ko, Ikoy Ampoy Lawrence, we continue to help each other. Karing kapamilya aming dinatang, sinaup, sinuporta kay kami, dahil mo rin po salamat. Karing bumanlag ang Popang Soliman, whether here in the Philippines or abroad, Keti Pilipinas, Canada, US, Sampo Singapore, and wherever else. Special mention po king Mununang Sinubok BS Seminaryo king pamilyami. Bahal ko po, Achuya po Kenny. Iba pang dyan bumanlag, coming all the way from Singapore. Achuya po. Nakakit kayo po. Ayta, Achuya. Ring kamag-anak ko po, inyang abalo da pong bisa ko pong lungub seminaryo, ara. Sana ayari ming peninapan ng apo mong ben, pating likwan ng bapa mong dyan. And perhaps may kiray ko rin po kaya tang pabiro da, dapat uling personal care rin, tinggap itang panagkatingin o hindi na po, makatalakad ko pong pari arapan yu, uli ng grasya ng Ginoo. At pasalamat ko rin po karing ka akong meging maestra ang pong kaklasi. Umuna, pubalo, nung atyo po, please show of hands po, nung atyo kayo. Karing maestra po pagkaklase from 2001 to 2009, King Mexico Elementary School. Ati po. Ay, tapo, okay. Also from 2009 to 2030, University of the Assumption High School. Chula po. Ay, ta. Karing teachers ko po, salamat po king kaya kayong pangagpasensya. Lalo na ito maradalas kong po malilate. A special mention sa mga kaklase ko sa Fort St. Andrew. Alam nyo na noon pa, gusto ko magpare. Pero kung hindi nyo pa ako pinilit mag-entrance exam nung dumalaw ang mga seminaristang Agustino, malamang sa malamang, hindi ko nakilala, nakasama, ni naranasan ang kapatiran ng mga Fridays Agustinos. At dahil dyan, sa mga kaklase ko sa high school, libre makasal nyo sa akin. Basta, kargo nyo ang pasahit pagkain. Okay, karing parokya mo naman pong Santa Monica at karing Knights of the Blessed Sacrament, dakal as salamat king pamamiyang lugal, bandagol ko king Belwan ng kasalpantayanan at lugod king pamanyuyo. At karing Knights, nagising ko pa,
Patagalang ating mabisa, kaya kayong lugubye pa magpari, ang po pambiere de Yoso. Perhaps today is your sign. Think about it. Karing kay katamong kaparian kapampangan, dakal pong salamat, kimpa mag-inspire ka na ako, banakit ko yung legwan ng biye pa manyuyo king Ginoo. Karingan pong makatuki, at ilaman keti o ali, mabiyela pa man o ali, pasalamat ko po. King mengasal karing pengari ko, iamong Chito Carlos, ing paring meminyag kanako, Monsignor Tony Bustos. Ing kakatamong kura, inyang linob ko nights, ing miyango biye damas o hingko. Ing paring mengumpil kako, miyango biye among Leobardo Montoya. Ing megang inspirasyon kong maging pari, ing miyango biye among Larry Sarmiento. At ing kakatamong kura, inyang atsyuko seminaryo, di among Mark Manabat, among Ed Musni, at ngeni, among Arnie Serrano. Kasi ayaw pong ngeni, at iya pong pari, Mayor din within his term. At gaganakan ko la rin po, retang paring apagsilbihan ko, karing misa, inyang kayanakan ko, lalo na, ketiking kekatang pisamban. Ning miyango biye, among Tans Panlilio, among Marius Roque, di among Eloy Dizon, among Emil Giao, among Adri Paule, among Winnie Santos, among Larry Miranda, among Aljim Tuason, among EJ Cruz sa Chuketi. After 13 years, tinapumbay yung pari, yung Peketa Parokya. At mialiwa pa, ko na po abanggit, uling kumaba pa po lalo ining message ko. Pugayin ko yarin po pala, yung kakong second cousin, among Ray Garcia. Kayabi kong magmisa napon, King Ventura, San Carlos, ngang memisita kami karing apo ming miyango biye. Among salamat karing advice, as senior, King Biye Pangapari. Nais ko naman ding bigyang pugay ngayon ang naging instrumento ng Panginoon upang makapasok ako sa buhay Agustino, ang imaong Reverendo Padre John Paul Mabanta, OSA. Sa pagkakalala ho namin, sa lahat naman naging recruits niya sa kanyang maiksing buhay, ang inyong abang alipin na lamang ang naiwang tumatahak sa landas na ito. At kasama nitong pagpapasalamat, pati sa kanyang pamilya doon sa Bulacan, amin din siyang ipinagdarasal para sa kanyang ikapapayapa. To my fellow spiritual sons of St. Monica, the Augustinian Friars, maligayang pagbabalik sa parokya ni Apong Munik. At maraming salamat sa inyong suporta sa tinahakong landas kasama ninyo. Isa-isay natin ang mga lugar at mga provinsyas. Unahin natin siyempre ang ating home base, ang Agustinian Province of Santo Niño de Cebu, Philippines, from north to south. Santo Niño Mission Station sa Vintari, Ilocos Norte. Yung kasama ko na ordinahan din last week, si Father Eugenio Reserva, Tubong Bohol. Sa mga kaparian at mga delegasyon ng St. Augustine of Hippo Parish sa Saguday, Quirino. Yung aming pong superior, si Father Armando Dayaw, kura ho namin, Father Super Domintac. Asan ho ang delegasyon ng Saguday? Sa inyong pagdating, agyaman na kapo. Okay. San Agustin Center of Studies and St. Thomas of Villanova Institute sa Quezon City. Ayan po sa harapan ho natin ang mga frailes natin, mga seminarista, mga teachers ho namin din sa philosophy. Isa sa mga naging teacher ko, naging kaklase ni Bapan Jan. Yeah. At kasama ko dito ngayon, mga 7 mga brothers namin na preparing now for their solemn profession this June 4. They come from Cebu, Buliran, Davao de Oro, and Siargao Island. So pagdasal ho natin sila this June 4. Monasterio de Guadalupe, kalimutan ko pala, sa Sax. Happy birthday kay Fray King at Father Romel. Ayan. Then Monasterio de Guadalupe, mga friars ho dito, si Father Dan, sino pa? Yan, Father Dan. Okay, thank you very much po for coming. Next, Colegio San Agustin, Binyan, Laguna. Sa mga friars ho natin dito. Pasalamat ho doon sa bus. Then Mother of Good Counsel Parish sa San Pedro, Laguna. Okay, kita ho ang ating prior sa Kura Paroko, si Father Noel Cogasa, OSA. Next wala naman hong Bicol, no? Walang Bicol. Iloilo, University of San Agustin, Iloilo. Sambag Campus. Ayun ho, si Father Jojo. Okay. Colegio San Agustin, Bacolod. Yung kasama ko hong ordinahan din ho, ayun ho, 3 ho sila doon sa harap.
At ang isang kong kasama din, batchmate na naordinahan din sa pagkapare last week, Father James Losado, Tubong Cebu. At yung ati pong homilist kanina, si Among Arnel Dizon. Siya pong current nilang prior at the president of the school. Dakal po salamat, Among. Next po, Basilica del Santo Niño de Cebu. Of course, nandito ang ating, especially ang prior nila, si Father Basil Sugataon, Father Mark Anthony Tampos, and the Rector, Father Nelson Zerda, OSA. Dagang salamat. Meron pa akong Cebu? Wala na. Mindanao. Of course, ang ating batchmate ko ho, currently assigned sa Gipos, Zamboanga del Sur, Tuburing, Zamboanga del Sur, Father Ronel Dogon, OSA. And at this point, we also acknowledge the presence of the friars and seminarians from the Augustinian province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines, sa Intramuros. Inano dyan sa mga naging estudyante ko, andyan. And from the Order of the Augustinian Recollects and the students from the Recoletos Formation Center in Quezon City. And may I personally thank the Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, headed by the Basilica Rector, Father Nelson Zerda, OSA, for this wonderful gift to our parish, this pilgrim image of Señor Santo Niño de Cebu. And with this gift, parang as an advance then for the 450 years of our parish, coming 2031, no? And with this gift, it is our prayer as Augustinians that this parish, this image, may become a center of devotion to the infant king here in Pampanga. Ulinita, kaya katamoy kulisak, Viva Pit Señor! I would also wish to thank our prayer partners, our sponsors and benefactors during my formation, especially those whom I have encountered during my periods of apostolate in Metro Manila, in Cebu, and in Mati City. Thank you for assisting us in our needs, for the time together, and for supporting us in our journey. Both those who are here present, those with us online, those whom we commend to the mercy of Almighty God. Maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal. Special mention po karing Sisters Tamu Keti, Mexico, the Benedictine Sisters Separatresses of the Sacred Heart, and the Sisters of the Holy Family, the layouts and the preparation of the liturgy, kang Brother Jonathan Panganiban, para karing kekaldan karing preparations Tamu. Inquire Tamu, in pamilya di Kuya Noy Sandico, Las Merden Segovia. King Parish Youth Ministry, King Pamanerak Sinulog, Pamanyagana, kang Senyor Santo Niño. Ding Knights at Komi, ding ushers, caterers, sponsors, karing Sampaga at Aliwa pa, ar karing sablang sinaup at minye oras, banasad sa taya po iting Misa de Gracia. Gracia sa Diyos. Dakal po salamat kay kayo. Ingino na po yung mablas, kay sablang agam pananyo. And to everyone whom time does not allow us to mention you by name, we are grateful for you nonetheless. Pag po sana kayo magtampo, hindi po nabanggit ang pangalan ninyo, gutom na po kasi ang karamihan. But kidding aside, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming bokasyon. Naway kahabagan at pagpalain kayo ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban. Maya't maya, actually ngayon pa nga, may man nagpo-post pa ng, congratulations Father, proud tito or tita here, or proud pinsan or kaibigan, o sige na mong, ilibre mo na ang kasal namin. And along with this sense of pride and excitement that we bring to our family, to our parish, to our schools and our community, at dagdag content sa FB at Instagram, may this occasion also serve as a reminder for us to persevere in cooperating with God's will. Kung ayon nga sinabi din, yung pinaliwanag din ni Among Arnel sa homily niya kanina, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ngayon, kung may gusto ko para sa Kanya, ano yun para sa'yo? Ikaw, sumunod ka sa akin. It's a reminder for us that in the end, it's still between us and God. The journey is between us and God. And it's all of us also who journey on that same path towards God. And so we continue to ask for that grace from God to follow Him not simply by the way we think best, but by the way He knows is best for us. So rest assured, I will pray for you, pero hindi na ibig sabihin nun, hindi kayo magdarasal, ha? I will also remember you in my masses,
Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayo magsisimba, ha? Baka may magbiro dyan. Ang kamag-anak ko, pari na. Magdasal lang siya, silangit ko'y sigurado na. Nandakota. Magkanta mo po sana kalagwa. But in the normal course, hindi automatic na ligtas tayo dahil pari na ako. Especially ako. We, myself included, are invited by the Lord every day to become better versions of ourselves as Christians, to carry our crosses daily, and to follow Him. But with the assurance that it is He who we are following. Because our purpose here on earth is to serve God and to please Him above all else, and the rest will fall in place. At sa pagpapatuloy nitong ating paglalakbay sa mundo, naway huwag natin kalimutan sa huli na ipagdasal natin ang isa't isa, ng ating suportahan ang isa't isa, at alalahanin na hindi tayo nag-iisa sa presensya ng Diyos. Naway pagpalain tayo ng Diyos at Kanyang kahabagan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ingino manatili ake kayo. Idukuyo na rin buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Kaniting Eucharistia, peparangalantaya ang Santo Niño, ing anak na ng Diyos, mibait yanting metong abingot, dapat manatiling metong ay anak. Sinulong ya king edad, maging metong yang matikding lalaki, at miligtas kaya katamo kapamilatan ng sarili ng matampang desisyon at pamagtagulaling. Yasa yung sukat tamong tularan, yung kayang biye, yung sukat tamong isane, yung kayang katuliran, lugod at ganaka, sukat yung irake, karing makapadurot kaya katamo, ban maging kanwanan kayo, karing sabla. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayapayang tutu. Hingi pa ating anak, ating Espiritu Santo. Ing misa mayari ne, umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Kang
Hello po. Kota po kalingwa ng among Benedict. Impong reception kaya tatamong Casa de Santa Monica. Kitang gulot. Diretso kitang Casa de Santa Monica. Kaya pong gulot naning kaya katang pisamban karinya po yung reception.